Kardom pini news fast karbiang long berita ketanci bang di sami ketanci di hansepi apransi berita tepi pen arjuita. Jirikindeng Banpung Arongalong Idon Ahem Mechude Songkri Isiatum Celangsi Additional Chief Engineer Irrigation Department Aphan Tokjeralo Pajirdam Duarbaguri Rongbonghat Tinyali Mate Tuwar Kokthom Along Self-Help Group 20 Pen Sangti Arlong Kipon Agari Lang Tuwar Nangpa Chamnang Jipu Kehang Pinidong Mukak Along Congress Ipen Bot Sangkalpa Sibhir Amai Kapadopon West Karbianglong Mukoilum Outpost Angkang Mate Outpost Pen Kahelo Kilometer Krehini Malom Wanpung Arongamekar Wel Tiso Ahem Patu Veajo Porphai Krehini Apor Malom Men Hem Mechudet Birta Kilong Duna Tengki Tu Veajo Kupuson Penloni Meki Chudet Thangta Chinini Hem Amelur Amesita Pamet Thailo Lapen Hem Arlo Meta Avelo Pusi Velson Tisopen Birtanang Pachini Dun Lapen Hem Hormu Kedoan Phule Phukok An Setami Mechopon Thailo Lapen Tangka Setami Surikrip Ho Lapen Arpheg Abang Lin Pharuke Thom Lapen Hem Avo John Crazy Lapen Sokle Monthong Kep Mechopon Lablo Pusi Birtanang Pachini Dun Kisung Kep Ho Atumalong Majok ta kahumri lapen kirap abirta abelang Jirikindeng pen Rajib Timung News Fast Karbianglong Pinyadap Karbianglong Arlo Kedo Songkre Isilake LYDC Aisa Kasta Kasdo lapen Pregjam Asongatung Celangsi Pini Additional Chief Engineer Irrigation Department Aphan Tokjeralo Pipa Jirdam Tokjer Alolong Kejongdun Atengke Kedamtang Surihini Rapri Sompen Krepi Lapen Surihini Rap Krip Hipen Krip Ho Aningkan AIBP Scheme Pen Karbianglong Arlo Scheme Kedeng Kam Klem Saike Oil Pen Aron Ateng Pen Kam Klem Pit Bonta Paper Walk Along Abangke 100% si Kapaklang La Silabang Soa Scheme Contractor Farm Atum Aphan Payment Mate Bill Pilong Lepusi Kinitok Dir Alo Pen Additional Chief Engineer Irrigation Department Aphan Pipa Jirdam Hirangkyang No Songkri Isiatum Kaningji Alam Arjuita Cingrum Pen Ladak Komplain Nagipi Madang de Nilutum Tokjir Pen Minor Irrigation Scheme under AIBP I scheme Kedeng Pon Pen Rat Ali Kelong Nangji Rat Abar saya Phan Pura Nabangso AIBP Scheme Central Scheme Deng Pon lo Setame Deng Pon Det Pen Apit La Alang Li Tumabang Ke claim Ki Patang Pon Pe La Pen Ke claim Pamime Ajo ini posipi Nilutum komplain Nang Pilo Ladak Song Ingkoy Asong Cingrum si Asi Nilutum Song Ingkoy Ka Cingrum Asong Amyan Abang Ke Nilutum Dak Nili Pini news Mars Ansi Alang Litum Patang Bu Alang Litum Agreement Along Nilutum Tek Pon Long lo Seta Alang Litum 2016 31st March Angbong Patang Bu Agreement Data Pisita Me Pini Natum Patang Pon Pedet Aposi Nilutum Chuning Ri Pon lo je Non ke Bang Jilang Abang Ke Labang Suai Scheme Pia Potsi Patang Tedet Ma Labang Nilutum Chining Tung Tung lo Labang Ning Siki Chuning Ri je Bang Ke La Suai Scheme Prabjin Pen Putot Patang Pon Pemi Pen Rong Group Arlo Sai Ki Chutukiara Latum Ale Long Nang Po Ate Government Scheme Ke Abatai Ki Ong Long Lem Det Det Tahai La Ki Long Hut Claim Pon Pame Nai Pusi Nilutum Pen Ki Hang Pon Padolo Nilutum Song Ingkoy Hin Pen News Fast Karbianglong 26 Nong Duarbaguri Rongbongkhat Tinyali Mate Towar Kokthom Along Sarpimar Mate 20 Self-Help Group Pen Niphai Krip Ho Arni Ada Porphai Kepen Sangti Arlong Kepon Adampar Truck Gari Aphan Towar Lang Nang Pacham Nangji Kali Pulotangte Nilitum Sorkar Pen Towar Nangkaselam Pipe Chot Kahe No Chot Kalisi Adug Abet Pen Keso Keun E Hei Hui Popo Athe Sorkar Pensi Lahaya Keso Nanglang Pon Kali Pusi Untik Ning Thi Pen Ning Jerinti Lapen Kedamtang Arni Penta Bangso Atowar Along Lang Pacham Tupu Apong ta
hangbom chuningri bomlo setami nonpu anta monit marek nang tinte det ajoksi ning duglo puta ningje pinpur me aprang em barim roton ingti kaselam kang chot atowar tami non ke sangti arlong ke pon katang nak o ajoksi towar anta hinu lap lolapen lahei hui asang ti arlong tami golaghat jorhat si ke pon hei hui tami banangji apod lopusi ong dungatuk ningje jasemet non kachari bom MAC Richard Tok bitame nilitum kachesong along RD nang pidun asonte me parji lapen nilitum rat aphanta nang inghonra RD nang pidun nang ji pusi sodak pen chuningri nonjong si RD nang pidun de pulote non ke bangji election ke nilitum cherap cheto dunde labang so aphan matha pon pe detpo pusi ningje pon rongmong bepen jersong ingti mohor nebang Rostom ingti News Fast Karbi Anglong Pinilamding Road Irrigation Asai Hem Adung Karbi Lamet Amai Asai Hem Kikim Kerangji Pura Long Ikesom Amai Along CEM Tuliram Ronghang Alangli District Press Club of Karbi Anglong Mate Thihekpen DPCKA Asai Hem Kikim Kerangji Aphan Pura State Owned Priority Development SOPD Scheme Pen Kuti isi atangka panong et lopusi rat angno lamchak pipon bangso asaya mo pining angbong ke klempon jia phan CEM Tuliram Rongham lamchak pipon pinpur me alangli pherangke atuma phan lapuson kamatha lake phurkimo along dopo athe kedamtang arni council along penang an a CEM ang hoi kangya tum do seta lapuson pherangke atuma phan kamatha pon lapen kerap ki pipon pu arjulong lepin lang athe pherangke atum henlo longri arlo rat aphan ahok pet abirta pachetak pi lake rat atum si alelo District Press Club abitung atum CEM Tuliram Ronghang aphan kachuro lapen kurwang thu pajirlo pu abirta DPCKA pachethang chunbang Vivian Longki Rongpi lapen sati miji ingleng birta nangpale News Desk Report News Fast Karbi Anglong Non malong sofan bertai ton sinem. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang tonpen nang chiri thulo. Pinima te thang thang ni phai kre pho arni anar lo por phai kre sirache tim apor malom pen hawar ke hat samilang sola pen rongmong be block Congress Committee atum pen patir piponsi dongmukak longkam teron auditorium hall along arnisi apharman bot Songkalpa Sibhir Amai Padopon Laso Along Hawarkehat Block Congress Amai Pu Jirhon Hanse Si Mai Chupahem Pupon Labangso Amai Along Alohi Sarpo Atum APCC Spokesperson Mongwe Rongpi KADCC Vice President Mate XEM Roton Ingti KADCC Working President Mate X Medical EM Asok Teron Atum Chetong Dun Si Labangso Amai Along RD Pidun বিজেপিৰ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় এটা ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বিজেপিৰ পৰা মুক্তি হ'ব লাগে বিজেপিৰ পৰা মুক্ত হ'লে আমাৰ ভাৰতটো বাচি থাকিব আৰু ভাৰত বাচি থাকিবৰ কাৰণে আমি এইটো কি আমাৰ সংবিধানটোও বাচি থাকিব এইটো কাৰণে আমি ইয়াতে কি হৈছে একটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম হিচাপে আছে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ আমাৰ চিত্তেছগড়ৰ পৰা আহিছে প্ৰত্যেকটো বুথ কমিটি যিটো আছে সিহঁতক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে আৰু আমি সকলো ৰাইজক সৈতে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ইমিডিয়েটলি সকলো সজাগ হ'ব লাগে সকলোৱে কাৰণ বিজেপি যদি নেক্সট আহে আমাৰ পুৰা ইণ্ডিয়াটোৱে আমাৰ যিটো ছিষ্টেমে সলনি হ'ব আৰু সকলোৰ কাৰণে বিপদ আছে
এতিয়া নহ'ব, এতিয়া চবেই কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে। আগত কংগ্ৰেছক কৈছিলে যে বেয়া দিন বুলি কৈছে, এতিয়াতো দেখি পালে যে আটাইতকৈ যদি বেয়া বিজেপিৰ নিচিনা কোনো নাই। যিমানটো কংগ্ৰেছে বনাই গৈছিলে পাব্লিক ছেক্টৰ, জনসাধাৰণ কাৰণে যিটো বনাইছে সেইবিলাক চব বস্তু বিক্ৰী কৰি দিলে। বিজেপিয়ে কেনেকৈ পাৱাৰ আহিছে, পৰিৱৰ্তন কথা লৈ আহিছে। আজি চাকৰি 2 crore চাকৰি দিম বুলি কথা আহিছে। অসমতো 25 লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে। ইয়াত আমাৰ CMO যে বছৰেকত 5,000কৈ চাকৰি দিম বুলি কৈছে। কোনো পৰিৱৰ্তন হৈছে, চবটো এতিয়া কংগ্ৰেছে যিটো 76 years যিকেইটা প্ৰচেষ্টা কৰিছে সেইবিলাকতো চব বিক্ৰী কৰিহে এতিয়া আমদানি লৈ বিজেপিয়ে মোদীয়ে চৰকাৰ চলাই আহিছে। কিনো আছে এতিয়া বিজেপিক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ? নানা ধৰণৰ পিঁয়াজ Oke Rengpen Dorsing Terang News Fast Karbi Anglong. Pinya berita langsung pajuto domi thakme kardom.